paten fate an mangai ram mangai ten ram tanunan pe Chak chuak production chuan ngai thatu zong te chibai kan buk le vek chewa indam tlan lai ani po kan bei sei tun tuma chuan doctor sa pathian mit fukna bung ni na kan ngai thla ho le don ani Mosian Israel mi te ti du da antur mu she atiang bok khan doctor sa hian Myanmar mi puite tuar lai le re theina hi mu she ati ema Myanmar ko rang te chuan re theina awangin thalai mu tur anom to meu lova Peter Putar no pangtele piang sual deu te bak anom to meu lo re theina chuan mundanga khodanga ramdanga atir chuak zo vek sia mirama mi khol mai changlova ma ni rama omnom ziate ma ni tha tu pile pute khwa a ma ni inlum lut ziate rachiang em tu ania chuwang chuan thang thar lo om le zel te tan chuan mun nuam tak ram nuam tak pem san phal to lo tur khopa Myanmar ram din thar le chu a thil tum lian ber mai alo ni ta Myanmar ram buat sai thar le chu ati mak moa arwat ve tlata chutiang ti thei tur chuan thiam na le fin na theina te po pathianin ape ani chuwang chuan a thei tokin tuna hian Myanmar mi puite tan abei me kani tong trai na in ipui theu bokang u apan lai chanchina tangin in fruit chole don teang no pang re thei tak mai ni in ke kor te po kum khata pakhat vel anei phave tok thina chu po an rol u te hak tok to lo te ni thinin chul nu spring ang maya tom tut mai tom tlat to te an ro chun ve thin tum khat chu ke kor malte thleng vel in fiam na ke kor kan tiang chi kha anei ve lo maya a hrut bal na in a hrut chen ne khop mai api te chuan adua thei ema a ke kor tet lai piang te chu a thui that sak keu thina a pop lai piang po pon themin abel sak thina a to pa phei chuan khol rong in ang lo tak le puan them rong in ang lo nuaya thui khom ke kor chu anei chun alo ni ta a haral thak ti ta ila kan soi sual tampui om lo ve a in khom na nei chun po chu te mai chu alo ni ta ni in bol kha tak mai an ni a classic lai phei chuan voi ni emo voi thum emo chu anin bol thin in bol kha ti taka an thak neu thina shikra ten an se neu po anima na le chutia an thak neu chu api chuan akutin sei tak mai ati fai ngai zen lo chuan a han hi rik sak hroi thina atui bur muam lai te chuan a kha to ken an hnung jang te chu a phule thot thin boka thak hian tuibur al hi angai viu nimo chutiang chuan zan chu alo ting tlave mai thinani atuk lama chuan tuibur rimnam rum chuan school akal vele mai boka arim tuilo thin deu aniang zirtir tu te chuan an no pang te chu an hnai thangai meu lowani an school chu maurap in ania a chhuna zanin lualum tu an om vereng thin chhun lama mihringten lekha zirin thiam zirnan an lualuma zan lama ve thung chuan ran rol te chuan lualum ve thungin rianan an manga a thingai meu lowani chung te wang chuan lekha an zir tak ma in bong ek le ran ek te chu an thian masate te thina ran te ne an school chu in tom miau hekle kha a han sik tak chuan an khwa hi avot le a zan tira bangkila an han mu hi zing an han tho chua don meu chuan
bangle lam kil te ya te anlo om ta thina ni ti asoya mut puan lum nei mol hek lo le antom kwala anin son hreta an mut na ngai atang poin an tho chuak ngai meu lo ani khovat nun rong chuan a mer na thin le a to pa chuan jing kho fing cha ma in khovat chuan a kai tho le nge thina school no pang ani to nu poin zun ala che ve zeu thina azan mang chuan bumin zun lo na tura azun tir fo ti asoi nge ani ke kor pakhat chau nei ta chu atal ro le mai thina arim ero chu tunlai perfume rim nen a in hlat le a zirtir tu te po chuan an ngai na te chiam lova an rim chuan zirtir tu te chu lemol hek lo le heng thing tlang khotlo tu worker pakhat point ti hian min hrila kadai kal due ka han ti a thangra hlai tok lian tok mai hi min han penol maya tinge kadai kal du ka ti lom ka han ti le chuan idai kal huna i in phen na tur thangra kan pe che ni kha kapi min han ti chu a hril hai thak nge ye ati a asoi ro tui khop maya ti hian asoi zela thangra ne na ka chuak chu uile vokte chuan hladeu hlek atang hian min zuya kathil nu chia tur chu an chang ta thap mai ni ati ni molte thliek neu pa chuan a in thiang na lam chu apan thu asoya a report pek chu kevan vor mewin kan noi puin hasa hle ani manlai khan tai fe bom uluk na changla an hrelowa chuwang chuan ani tui hri le hri thalo tak te alo len pha thin ni nun na tam tak aswat ta reng ani an panlai chanchin chu tikhan handu tok phot ila college kal turin india ron panta delhi tlang a thlen thlak ma a shillong apandan ti hian asoi boka khuami te tho khom aron phrochua kha ania ramria ruk ru emoti in burma police ten an lo mana innuam vak lo pakhata chuan an khung roka an kal nan tamaya ani chuan a chunga a om nuwa lok apa atang tile man ani ti chu a in hreve ta chawa an ko chuakin an da lut le thula thu an zot sek boka mi then khat chuan heti laya a ar phurte chu burma police le sipai ten an eizo sakvek ni in an soibok thil ti sual lo na chu eng tin emo an chhuale a an chhuan nu chuan aizol aron panta a thlen in tur melkhet la anei bok silo aron ar kho thim dai ve mopa zong in khotlang wal nen anin tong lo mai chutlang wal chuan thlen in tur anei le nei lo azota thlen in tur anei lo thu in a han changa chutia thlen in tur nei ta lo chu a thlen in lama thing ve turin asoma anin zui dun ta zela mi khwal thian anei vele chong ani ber mai chu ma se mi fel tak ina an thleng hlo mai ti chuan silong tlang lam pan tur ba chho hun chu a ngak ve ta ra na baf chho alo hun chuan counter information atang chuan bus omna lam pan to turin passenger te chu mizo tongin an hrila awai khat local na chau ani sia mizo tonga thupuan rang lampang chu a hre thiam talova bus chuan akal santa aizol kholai chu awa vaina hmuna lo changin cho ngein kongsira a rek veta ani atu khuwa alo war chuan a thlen inte bike kha abota hlo maya an bike bo chu zongin aizol ko chua tin tele muntin an dapa an bike bo chu mutalo chuan an mi khwalpa sa jok chu an wa mule nol mai ama ngai saktu pathian chuan a thlen inte bike bo mangin aron zong chuak le ama kani pathian mit note ani miu siale sa silong ila kheng na nge ti in an han fiam masate te a ani chuan
bas kha alo kalmi alo heta hian ka ngak ringa sin a han tia an leinat khop maya counter lama an vazo chian sak chuan information a engkim kan puanga beng nei chuan silong an pan vek an lo tia motor dang chuak le tur chu an biak fel sakta a silong chu luang takin azupan veni silong ilakal ngai box silowa I thlen huna eng tin nge I hriat theyang o tia an zo na chu abenga acham renga konga po amutui theimeu lawang mizo khwal zin pakhat chu pathian chuan sa awa khongai tir lea awa bepopta a khoyakal turnge inia enge iti don avatia ma se sa chuan miswal mi bum mang emo tin abiak po chu alo hrelo dera Burma sipai sualte alo tong to ve nen adem ombik love ma se anbiak ta ka chuan mitha ni in a hreta zoka anin po ta viau maya achukna tur hmuna chuan that takin a thla ta a sa hian tun thleng hian a thlen in te chunga le kha ba sa ami ton chunga khan lom thu asoi mol thin ani la in nangin mingai to thin nangin mingai to thin ikianga enge ka hlawang alo tiang khan pathianin angai to ani malsomna adon dona piang la hian harsatna atong ma sa fo thinemo ti turin harsatna hian a huak fo thina anun kong hi achuk chove le a beidong mami chuni se a thleng toy ve viau angle ma se atum arua pathianin mal asom ta ni he silong huna hian ani admission ti natur a mole mai lova interview ahma chondona man mo taka mecheke kor avalei tak na chu padwana khan Delhi emokan noti pala minor thethiam don nia annu ne na anin ton dan le anupui fanaute anupui hi Dr. Mary Chauza ni in pujim ke Chauza le pichia ji leichon fanu ni in sihalam chuak ania pujim ke hi sarkar na thokin a pension to apizon po hi anwang lai chuan zai thiam ni in radio artist ani tuna hian sihalama kirle to lovin aizola anom ta zokani Dr. Sa chu Mizoram makpa India makpa ani ti po kan hriat apoi motel ome annu ne na anin ton dan chu hetiang hi ani Dr. Sa pain siha a rongbol na anei lain chuti lai chuan Mary hi Polriat vel zirlai ani ome pu ebian Mary luchunga kut ngata atong trai sak lain Mary hi amon nu alani don ti chuan arilro alu khat vekani ti asoya hunte nite alo in her zela Armenia chuan doctor anzirdun ta ma se ankara hian rivut vutle khuvut vutsu ala omlem lova mani nam khat pui tin chikhat leina angmain anin ena anin kom thina anin tha en liam ve mai ani ber nupui nei alo hun chuan nupui nei adu to na le ala du lo na chu a in buk tok vel chi a ala du lo na chan chu ti tur le zinatur alanga lutuk wang ani ber mai anu le apa te chuan nupui nei to turin an norve chanta Dr. Mary kumrei takata an lo mel hriat to chu nupui nei turin an rona apa rongbol na zara mo fel mel tha doctor ni bok chu an lo nei theita ani api le pute hian an do thu a soi fowa anupui po hi atana khovela mai chhlu ber ani thu a soi bok officer fanu doctor ni bok chu an khwa khote reu te a han hroi chu a hu phur hle maya ma se anupui hian mangai na wangin engrama po engkhua po zui alo hrelo hi ani a anpa na tho chu a support thatlat awangin
tun hi a thleng thei ta ani Dr. Mary po a chuan na ro an fa te tun lai mi te ang lo takin fa hi an nga phian maya som lai an nei ani fanole fa pa te an nei hloma an fa upaber an fatir hi faith tin an kowa mara unau te in kodan chuan Dr. Mary hi faith nu an tia Dr. Sa hi faith pa an ti mai thinani an fa te som zinga pali te hi an rilara an fa te ni in adang paruk te chu thisena an hrin ni lo ma se an mangai fa te an ni a an no pan laya a thian tuna fam changta te fa te ni hlomin mangaya akwang ko atlat a fa te an ni bok sabram lama a omlai chanchina in pakai le teang sabrama a omlai khan nitla seng lo rama lal chung ko te in neina printer safapa no pangjok Prince Harry anu pui neina khan kha program poimo tak maya khan som ani ve lo maya in nei som na kat moi adon nen chuan in nei program mangturin akala mi pui zinga thut ve mai atum lai chuan duty pakhat chuan akat ayen saka kapu nangchu do san lama thutura som inia voina hian VVIP ni ti in mo nei tu tele mo chung te thut na lama chuan a son chota Prince Charles ate chung ko zinga ngei chuan a han thu ve ani British lal chung ko hian an kom ngain an ngai na a an ngai sang le ani ka han luang liam ve hlek teang keini hi Krista mo van mo turte kan ni a mo nei tu Krista ngei chuan heleya minron lam dona arwala chove in molom na ro pui tak apa ina buat saya chuan mo chan changin VVIP chan vo wana kan chan ve hun tur chu min thlir tira vani pui chiar sen rol lo te chu Krista ne na kan in ton na min lom pui tu an la nianga mo anga loi lo tin mo anga lom kan la ni venga Krista kia kanom ve to ang kan in dik taka chuan kum khwa in kan loi lut ve to ang ti te chu mitha an alo lang oi mai an fapa ang maya lal chung ko dot ron sa in le lo khwa le tuite chu mu pui turin anu thar le sa pho chu lailen pe anu thleng zuta tum khat phei chu Queen Elizabeth first cousin te apian peng unau te ho chu ni som lai cham turin Chin Hills an lo thlenga maurap ina an thlen ve mai lo chuan hotel le building te khati hun lai khan la om hek lo le chutia zan an han mu chu saju an chena hle maya sa pho chuan misual an local ta emoti in an han awa sa po chu a thang har thuaya sajurwal chevel an ni a hria ti chuan zanlaya chuan thovin a tong traya lalpan alo ngai thak saka saju te chu a kian sak ta veka tui tak chuan an mutani pathian thuin min awla ka changang che ati te a ko tu zong chu a hnai thina ti tak zeta ama ko tu zong te chu ama ti tu te du chu a lo tlin ti ranga an au thom a hrianga ti thu te kha a thlen dik theinan zinga chuan zanlama thom nei ho chu misual ho thom nilovin saju zok ani thu ani kholte hena chuan a hrilta barmarama kan chin long chuak zofa te chen na chu ramrang atanga tlo tu tourist te chuan ropui anti ema tlang le kham omdan zonga te chuan pathian a omani pathian kut chuakani an lo ti hial thinani ama doctor sa po hian pathian hi tlang mi te thian ni in a soi thina a chan chu mosia po kha tlang chunga kher khan a ko chowa
pathian kuziak bible om chun a han lak don po khan tlanga a han la panina chuan abraham po kha afapa kha tlanga hlan turin atia tlanga thu a thlun pui thu a soibok tin apathumna chuan ama isua ngei po khan tlang chunga khan ani malsom na thu te asoya mi puite hena khan chanchin tha apon thin ni ati bokani isua hi keini tlang mi te thian avani big em doctor sa te khua airport in belchiang teang muwang po kan man phak lo thil tha pathian ne na tang mitin hian kan dong theu ome amal malin chiarla mak itinge yange tia lain min hrilang khan a chiar thiam le alom thiam a piang te chu mini lo mi van nei kan ni mai ome doctor sa po hian mal som na adon te chu a chiar ve mola saprama a om laya a dream chu alo hlo ting don ta nikhat chu an khuwa a om lain no pang hoin sap kong bo ni an hriat chu tong thiam doctor sa bula anon hroya an han in biak chian chuan an khuwa local tumle ama mutura local engineer airport siam tu tur alo ni reng mai an phur don sau savin an lim don kher mai a mun tur te chu an han en kola tlang pathum lai chu rot atul donin an hreta ani anin thathen le nu chuan doctor sa chu airport sim na tura an ro mana mun nge ya chuan tham te sa in ria run remin tong tra in kar ni emo kar thum emolai mai avaram mua a chuan omin a fak om khop mai tong trai na ngai poimo em mi ani a anu le apa te po hi chong ngai tong trai fo mi ani rin na tlang son thei rin na isua soi kha aril ruwa alo lut maya antram mu fang khat ang rin in nei chuan he tang ne na hian he ta tangin sota son vain son ro in tianga a in son mayang in tan ti thelo eng ma om lawang tia isua soi kha he mi tum hian pathian polna adon chu ani a testimony bible chang he a thil ton nen a in remin a pom pui om khop mai an thil ro man zong te chu alo thlen thei nan a tong trai ani thil thleng theilo hi pathian atang chuan om velowa tu ma hriat zen lo kholar lo tak maya chuan jcb le tlang thiat tur man rotin reng te chu reilowa chuan alo thleng ta zut mai sang ni le sompariat atangin airport tur mun chu laizol ani tana kum sang ni le somni khan airport chu hon ani ta a seizong adung lam kan ti mai kha meter zariata sei ani a maf thlo theina te chi mi som pahni chuan theina air ambulance anti chu america ramin an pek ani nge a Leiden P airport a thlona atum hi ilo thir ho teng u
pala si Jen. Sap ho chuan man dewa a report pek an ngai thla ka tangin an khomi te tan rol ziate an in hmangai dial ziate sa doctor ani theina tura an ar an bong an kel an vok te an ron tho zong te kha mak an ti ema an khomi te hi hmangai let an phuani ti an hria chuwang chuan thona po hi an don pha tanol rengani tang ma sial taka an khotan chuwa na thok tha ani lova ram aveya miama hian nam rang an tam hlea chung nam rang te chu sui khoma miama ram chak tak le ropui tak mai chu pathian chak na manga din chu nge chu adu thu sam ania ma na ta tun thlenga ram lo vei to te nen kut suin na an thok ho me kani lailen pi khomi te in mai thiam na nun moi tak chuan miro pui tak doctor sa hi a ring chuak ani pol som zir tura rengun cho kar ni lai mai a thang na kha tuna chuan minute som kwa chawin flight in a thleng theita alom lutuk chuan ti hian asoya rengun chu tuna chuan jing choina ka mangve thei toang atia zinga thingpui te po renguna kho atangin kan in to mai donani ti in loma wangin alo soi hial bokani kan lom puyomin kan chuang tak zetani Myanmar rampum puya he Chin state sa te chena state hi state nufol berzingami ania tuna COVID-19 leng mek po hi Chin state nufol deuh leka khothen khata te phei chuan zo ar tui hi pin ado ne theye ti an lo zir tira zo ar tui zong chu an hip zo veke ti report te po a omani ome hrileng atop ma chu zo ar po awan pha ve viau ta ve ang sa an hriat zet chuan zialo ati khop maya na tho tur an langa zia hei hian atar lang chiang le ome doctor sa le kan zo na thak barmarama omte an chang ema chang kana bungthar mi puite an kai pui me kani apian ni le tha a hriat lo na chuan ati boy fo awangin health and hope kaltlanga na atho chung khan birth certificate naw piang thar ten andong tazar zarmaya tuna chuan birth certificate an hum ta farmai rai che thi le shri hote te wanga nu le pa te thi san no pang en kolna baby home children home nu chamte en kolna kan tiang chi po kha automatikin cancel alo tul ta hial maya a chan chu nu ten naw char an thiam to wang ani a naw lo piang thar lo en kol dan te po an lo thiam tak awangin nu thina le no te thina po alo tlem ta ani in buat sai lok na training thatak mai an lo nei to na chuan nasa takapuin thina rap thak tak mai chu nasa takin an lo pumpel ta ani nilinga lai mai naw veina sahram anu thian nu thina asoi khan sap ho thin lung a khoina hle maya
an khua le a che vel te hi training thatak mai an pe ni an pek lai video te hi han thir lok teang Okay, so now we have a difficult birth. Yes, get her up. It's difficult. She's on the floor. The mother is bleeding. Quick, the mother is bleeding. Maybe she's very thirsty. keilal pa atidam tu chekani ti kha a thleng dikhle ani ama mangai tu an khomi te hi a thei ngil ngai lova doctor azirlaya ama khongai tuin dollar sanga apek tumpo khan ama tan mangmai lovin tuilama harsa em mai an khomi te tan a thon ta zoka an ni chuan khotuilak na atan tangkai takin an lo mangta sarkar atang eng ma aloi an dongai silova sarkar hroi tu te chuan an pum purna le an ham thatna bak an ngai to ngai lova a ho sa te rangka chak sai ho khuma an mudder dera ram rang ranga poisa te an che kho lain an ni puite eroin eile bar an tla cham si ani mire thei chan pol tur chu hroi tu ten an eizowa mire thei te ra be in anom thin kapeng thui tama ma e kan thunga ya kirle ila tui khur lat taka tui choi thin tui van la ya tui tling nga khol ker thin te chuan tui an lo niang nar pha ta ani chu tui anom na apia nga chuan nun anom thin ani ngai pathian chuan ama ahmangai ani ti a hriat ang bokin ama po hian an khole tuite chin state mi puite apian naram Myanmar mi pui zong te chu alo mangai chhozela politics alu chilchan po hi mangai na hian a hroi lut kan ti thayang chu tuna hian an khwa computer mangin internet library changkang tak mai an nei to boka khovela lekhabu thaber berte chu an khwa tang chuan an lo chherve char to ni anau hian doctor azir zo to boka an tangkai dun hle ani solar mangin an computer te chu backup ania a video toy te hi lo thlir le lok teang Here we are in Lailempi in Matubi Township in Chin State. This one, we selected this area because it's remote, because there's no electricity here, and because there's a need for people here to have access to education. As part of our donation here, we've donated a solar power system consisting of 4 panels of 270 watt, which is just over 1 kilowatt per hour. Then we have a set of batteries, which is 24 volt, 300 amp hours, and an inverter and solar charger all in one. And so that supplies power to 20 computers in the room here. We've supplied the PowerPoints, the lighting for the room, and then the 20 computers which are
Intel NUCs, which are small, low-powered computers that we have installed with Ubuntu 18.04 LTS, which means long-term service. And then connected with that is also a e-library from eTekado, which is contains most of the library. So it's an electronic library, contains most of the information that the computers access to. So that they don't need an internet connection. They have access to Wikipedia, different things that are offline services, but they're connected like they're online through a browser and can view through their computers. With e-library, I think it's really kind of a dream come true for us. Even before talking e-library, I think it's just having this computer set up here is it's a really something that is so much we just feel like it's a miracle for us. So firstly, I think the advantage and the really benefits that we'll get is this the students, because right now one of our plan was this year to teach this grade 10 computer class. So we have always give them this hope. Then now it's this dream has come true, and they are very excited, and we cannot wait to teach them and train them on about this computer. We just started with basic computers because here many people even have not seen computers themselves. Very exciting to teach this to the students. Here one of the biggest problems is the resources. Now having these resources in the computer with books, different books, both in like Burmese and in English, and also just free. You don't have to pay it. You can have access to a lot of different topics related to their course. Some are just not the course, but an khomi tele a chevel mi rang te chu computer an zurtira computer kaltlangin engkim mai an operator an khuale a chevel te chuan an pan mupa zirna lama po ma an son chakta hle ani Burma rama khian polsom pass a har thin le a board exam ani a tlangwal pakhat kumlinga velai mai polsom peinon tlut mai pass thailo hi a oma kolpui kalimeu lama school thra ate po a hanzir thina a pass thei chuang lova a beidong du silo chu a khonga ema abula chuan lekha azir tirta a theito pin tran a hanlak pui meu chuan polsom chu a pass ngal ta zot mai ni Dr. Sabula hian malsom na hlutak mai hi om zela zirfin na hi mihringte ma min son tir to ro pui tak mai ani ti a hrechiang tu ani boka taimak na le tumru na chu a thian thatak ania ani chuan hlotlin na lam tuang an zo pui thin ti hria in kong eng kima thahnem angai thin le a na tho hre po neilovin theito pin engkim a tho thin ani korin khatna bungsom le pathum changli na tanga kan en chuan mangai na ina do theya ngil anei bok thin mangai na in a it sik lova mangai na a in fak lova a uang lova a chemoi lo lova ma ni ma asial lova a thin ordu lova sulama angai to lova fello na alom lova thutak ero chu alom pui thina engkim atur rama engkim aringa engkim abeisaya engkim atur chuak thin alo tiang hian he mangai na zuna hian a wai ve ani keima ni anga mi fam kim lo ve bok ni ma se mi fam kim krista in ngatlat mi ani sa nun le mangai na hian in zum na thuk tak mai aneya hrui hrual ang mai ani sa ti le mangai na ti hi soi chen tak theipo ani love bible soi mangai na hi anuna hian mo tak mai in apar chuaka chuwang chuan aram mi puite a mangaya a khole tuite a mangai boka mi zong a mangai theina thin lung chu lalpan ti pun sakin in unaute mangai na chuan mangai na tel ro atiang mai khan tharawra du om tak mai mangai na chuan
anun a chei moya ropui takin a thil be se a po hian floating mol se ti hi chak chuak production ina kan tong tai sangna chu ani abulama te hle ma se atopa chuan Myanmar sarkar thara cabinet minister zaom takmaya lalpan asiam ta ani mangai na ina akai tho thang har na ropui taka thang har doctor sa sa pathian mit no te patu chu aseilwa do ne ti khan du tok le phot mai ila soisual ti sual palte po om thei ania kan ti sual te a om pal chuan min lo hrethiam theu don nia comment lama te po khan indu zong te inon soi don ania part 1 a khan nammol chungchang ka han soi hleka mara te hi nammol ani katina lam ani lova thingtlanga nammol mi te ang maya an khosalai kha ka soitum ania in lo hrethiam ngei po ka beise ngai thatu zong te lalpan malsom cheusela midang te mangai theina thinlung thiang hlim tak mai lalpan pe theu cheuro se Zelen ko la en chanta pialo mazai vori chuni zan khwa kan mangrala limin kan lom nge masimil masipaisha